عمر استنى، انت فاهم الموضوع غلط. هو انت ينفع تبعدي عني بقى؟ انت بجد ظالمني ومش فاهم اي حاجه. مش عايز افهم حاجه، انا اللي غلطان ان انا صدقتك من الاول. طب اسمعني طيب حتى على الاقل. مش عايز اسمعك. هو انت ايه ما بتفهميش؟ كنت فاكره لحد امتى هتفضلي تضحكي عليا؟ ها؟ كنت فاكراني عبيط ولا ما بشوفش؟ انا بس عايزه اشرح لك ان الموضوع مش زي ما انت شفته، هو اللي كان بيحاول والله. عملت كده؟ عملت لك ايه عشان تعملي كده؟ طب بجد اسمعني طب انا اسفه. طيب اسفك مش مقبول يا نور. طب اديني فرصه افهمك كل حاجه وبعد كده تعمل اللي انت كل عايزه. اللي قلتيه كذب وكل اللي هتقوليه دلوقتي برضه كذب. كلامك ما بقاش ليه لازمه خلاص يا نور. لا كلامي ليه لازمه، علشان هو بيحاول يوقع ما بيننا بقاله فتره وانت كده بتعمل اللي هو عايزه. ما كفايه كذب بقى. ايه ما بتزهقيش؟ عمر بالله عليك انت لازم تصدقني، انا بحبك واستحاله اعمل كده. عمرك ما عرفت يعني ايه حب اصلا. اللي انا مستغرب له ان بعد كل العبط اللي انا شايفه قدامي ده انك قاعده مع ازبل واحد في الدنيا. هو مش ده اللي خانك برضه؟ ها؟ ولا ثانيه ممكن تكوني انت اللي خنتي ان كل اللي فات كان كذب برضه؟ ولا تكوني بترديها فيا انا؟ انت لو اخر واحده في الدنيا انا مش عايز اشوفك تاني ولا اعرفك.